دما خوش به بینرین هجای رو هفته نیسان 2022 روژان روژا پیشمی بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش گین لسرانسری جهان رودان محول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاری کردن دما خوش به بینرین هجا لأوکراین جار بیدنگی و جار جی شهر دجوارد به کمکوژه بوچا هینا د روژاوا سرکیا جهانی ده شاهده که بویری آخوی و گوت پشتی هفته سیامین ایدی ارتشا روسیه دست به کشتنا سیویلان کرنه ریو بریا باشار ماریپول جی ادعا دکه که 210 زاروک دناو ده بگشتی 5000 سیویل لباشار هاتنه کشتن. پنتاگون راگهاند که ارتشا اوکراین هزین خواهین لدردورا کیف و چارنهی و بتوایی باشدکشاندنه. 43 روژن لناوا اوکراینای دنگ تانک توپ بالافر و ولاتیان کم نابه باجار و گند و نافچه کاول بونه. کمکوژیا دوی نیسانی لناوا باجار بوچا یدکوه باکور پایتخت کیو بویه روژاوا سرکه یا جیهانه هرچو قصیره و بریا موسکو و یکی رد کجی لیدیمن گوتنان بیوا تدهیله. Спокійніше стали, вийшов, то вже і дома горіли. Це, коли боєкомплект рвався, це... نشتجه بوچایی یه بناوی ویکتور آنی زمان کوی شاهدیا بویرین تایبت 27 سبات کریا و هاگوت. Другий вже там через... اسوی روژی لمال بوم. من د پنجره را در بازبونا و سایتین روسی دید. назад, і в цей час їх почали наші ЗСУ накривати. ویکتور آنی زمان کو دسپی که ایریشی سویلان نکرن لی هر کو د پیشکتن ده تانگاو بون ویجاره بری خودان سویلان. Рвався, це все уламками, снарядами, що розліталися. هفته یکم هنکی بیدنگ بوم. مروف دکاری بود در بکوه دروه. هفته دوامین و هفته سیمین ایدی وان دست با آرمانش کرنا سویلان کرن. هر در کاول بوم. اف درجی گنده موشچون یه اوکراینایه کو بجاره که ده کاول بویه. هرچو قاسی هزین اوکراینا 21 آداری گند جو کنترول ارتشا روسیه درخسته بشی لیو ایرانیا لحرمی داوی لجیانا گندان آنیه. وزارت پراستنه یا اوکراینای دیمنین خندقین کلشکرین روسیا لحرما سانترالا نوکلری یا چرنوبل چکرین و شاند. هات ادعا کرن دبا کلشکرین روسی جبر رادیاسیون بنخوشیان کتنا. ارتشا اوکراینای دیار کر که هزین روسیای لحرما دونباسی که حکومت جداخواز لینه خوشنوه کوم دکن و آمده کاریا ایری شکینو دکن. It is not a very difficult system to learn, so we are gonna... دو وزارت پاراستنه یا امریکای را کاند بو که هزین روسیای به تمامی جباکور پایتخت کیف و چرنیهیو و کشیانه. جباجار ماریوپول که به تواهی کابل بویا ادعای مترسیدار دردی کون. شاردار باجار وادیم بویچنکو دیار کرد که جبری ریشن روسیا ین لسر ولاد دستدو 10 زاروک بگشتی 5000 کس هاتنه کشتن. بویچنکو ادعا کرد که باجار ماریوپول بزانبون تیتون نکرن. Доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. هم وقتی وی سررکانیا اوکراینای بیلانچویا شر 43 روزان لدیجی روسیای اشکره کر. سررکانیه گوت 18900 لشکرین روسیا هاتنه کشتن. صدو پنجی بالافر، 135 هلیکوپتر و 698 تانک هاتنه بیکر کرن. Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. بردف که وزارت پاراستنه یا روسیه ایگور کناشنکوف جی جعالی خواه بیلانچوی اشکره کر. لگوری وی
çarnavendên sotemeniyên Okrayna hatin têkbirin. 29 binesaziyên leşkeriyên Okrayna hatin têkbirin. Heta niha 125 balafir û 93 helîkopter jî hatine xistin. بله هر پشتوانیا جبو اوکراینا دا قادا نافنتوی ده زیده دبه سروکماری اوکراینای زلنسکی گوت پشتی بویرین لبوچا روسیا ریبازا شرگوهرتیه او دست به تونکرنا بلگین سوجین شرکریه وزیر کاری دروی اوکراینای کلاباجی جه ولاتین روش آوایی چکن نو خواستو گوت جبو شهر لناوا اوکراینای ده بمینه پیوستیا وان به چکن نو هیا هر وها وزیری کاری دروی روسیه سرگی لاوروف جید بیجه پیشنمایا پیمانا نویا جعالی کیوی و خاطی آمده کرن نای پجراندن. Криза Україна дрожава серекея джихани де джихе ходигре. Українці, українки, наші захисники і захисниці. Serokkomare Ukraynayê Volodymyr Zelenski bi peymaneke vîdyoyî balkişan serbûyerên li bajarê Buça. Zelenski anî ziman ku Rusya piştî bûyerên li Buça, rêbaza xwe ya şerguhertiye û hagot. Rusya rêbazên xwe guhert û li bajar û herêmên ku sûç kiriye ji bo veşê re vê carê dest bi tunekirina belgeyan kiriye. Ew ê nekarin ji ber pirsyariyê birevin. Ji xwe bi hezaran welatiyên me wan e. There's only 3 items on it. It's weapons, weapons and weapons. Wezîrê Karên Derve yê Okraynayê Dmytro Kuleba beriya civîna wezîrên Karên Derve ya NATOyê ku doh destpêkirî ji çapemeniyê re axivî û hagot. Pêwistiya me bi hin çekên din ên zêdetir heye. Bi vî awayî em ê bikarin şer di nava xaka Okraynayê de bihêlin. Ger ev yek bibe, wê rê nedin ku şer di ser Okraynayê re derbasî welatek din bibe. Em çi qasî çekan zû bigirin û ew qas jiyana welatiyan xilas bikin. Sekreterê Giştiyê NATOyê Jens Stoltenberg jî got, ez di wê baweriyê de me ku em ê hewcedariyên Okraynayê yê ji bo zêdetir sîstema parastina asîmanî, cekên dij tank, cekên sivik û giran û gelek cûreyên piştgiriyê çareser bikin. Di vê navberê de Meclisa Nûneran a Amerîkayê pêşnûma qanûnek li ser belgekirina sûcên şer yên Rusya li Okraynayê kirî erê kir. Biryar hat dayîn ku 4 dîplomatên Rûs ên li Asturyayê bi cih bûne bi hinceta ku peymana Vîyanayê bin pêkirine dersînor bikin. Piştî dewletên Yekbûyî yên Amerîka, Brîtanya jî cezayên li dijî Rusyayê zêde kirin. Di daxuyaniya Ofîsa Serokwezîriya Brîtanyayê de hat destnîşan kirin ku hemû mal û milkên Bankeya herî mezin a Rusyayê Sberbank hatin cemidandin û hemû veberhênanên biyanî yên nû yên ji Îngilîstanê ber bi Rusyayê ve bidawî bûn. Di daxuyaniyê de hat diyar kirin ku heta dawiya 2022 hemû îtixalata komir û nefta Rusyayê wê bên rawestandin. Wezîrê Karên Derveyê Rusyayê Sergey Lavrov jî diyar kir ku Okrayna pêşnûmeya peymana nûşandiye û hagot. Pêşinyara Okrayna, Kirim û Donbasê di hevdîtina serokê dewleta Rusyayê Vladimir Putin û Serokkomarê Okrayna Volodymyr Zelenski de wê bên gotûbêj kirin. Lavrov anî ziman ku ev nayê pejirandin. Welatên Kendavê dixwazin ji bo Yemenê çareseriyekê peyda bikin. Serokkomarê Yemenê Mansur el-Hadî cîgirê xwe El-Ahmer ji kar dûr xist. Piştî vê yekê hate ragandin ku li Yemenê rayeyên serokkomariyê derbasî konseya serokkomariyê ya ku ji 8 kesan pêk têbûye dema ev guhertin hate kirin. Rêveberiya Riyad û Îmaratê soza alîkariya maddî ya ji bo Yemenê dan. Li Yemena ku 8 salin şerlê kêm nebûye, dixwaze dawî li aloziyê were. Ji ber vê yekê di sîstema serokkomariya Yemenê de guhertin pêk hatin. Di dema ku veguhestina desthilatên Abdurrab Mansur Hadî
ji bo konseya serokatiya nû hatiye avakirin, Erebistana Siûdî ev gav bi kêfxweşî pêşwazî kir. Ajansa Sabaya Yemenê ragihand ku li gor biryara Serokkomariya alîkarê Serokkomar Elî Muhsîn El Ehmer ji wezîfeyê hatiye dûrxistin. Hat diyarkirin ku ev biryar li gor Destûra Bingehîn a Yemenê bi înisiyatîfa Konseya Hevkariya Kendavê encamên diyalogê berfireh a neteweyî û li gor berjewendiyên welatê hatiye girtin. El Ehmer di Nîsana 2016 ji bo wezîfeyê hatibû erekdarkirin. Piştî ku Muhsîn El Ehmer ji wezîfeyê hat derxistin, hat ragihandin ku li Yemenê rayeyên Serokkomariyê dewrî Konseya Serokkomariyê ya ji 8 kesan pêk têbûye. Di daxuyaniya ku hat belavkirin de îfadeya ji bo pêkanîn û temamkirina pêvajoya veguhêz ji Serokkomar Abdurrabe Mansûr Hadî re wê ji lijneya serokatiyê re bêşandin hate bikaranîn. Her wiha hat destnîşankirin ku hemû erkên Hadî ji serokatiya sererkaniyê re hatin veguhestin. Riyad daxwaz kir ku rêveberiya nû demildest bi Hûsiyan re dest bi dan û standin an bike. Ji ber wêraniya li welat û krîza aborî, Riyad du û Îmaratê jî soza milyareke dolar alîkariya bo Yemenê dan. Rêveberiya Erebistana Siûdî ku dixwaze ji bo piştgiriya aboriya Yemenê ya ku ji ber şer wêran bûye konferanseke nav neteweyiya nû organîze bike. Riyad diyar kir ku neteweyên yekbûyî jî wê 300 milyon dolar alîkariya mirovî pêşkêşî welat bike. Ji aliyê din ve hikûmeta Yemenê daxwaza piştevaniya bileza aborî ji hewlên xwe yên ji bo parastina ewlekariya xurt û aramiyê li welatî kir. Li gorî daneyên neteweyên yekbûyî li Yemenê ku ji ber şerê nêzî 8 salin didome, piraniya nüfusa welat ku 30 milyon bi krîza xwarinê re rûbirû ye. Belê yek ji herêmên diniyên ku alûzîlê heye ew jî di navbera Ermenistan û Azerbaycanê de ye. Ji bo vê yekê jî vê carî Yekîtiya Ewropayê ketiye nava hewldanan herî dawî lîderê her du welatan li Ewropayê hatin li gel hevdû. Daxuyaniya piştî hevdîtinê ya navbera Aliyev û Paşinyan ji Êrîvanê hate ragihandin ku aliyan li ser hevdîtineke aştiyane ya di navbera her du welatan de li hev kirine. Serokkomarê Azerbaycanê İlham Aliyev û Serokwezîrê Ermenistanê Nîkol Paşinyan piştî şerê navbera her du welatan li ser Qerebaxê ya sala 2020 cara siyemîn li hev civiyan. Nîstên nerka yên enthanapez bolor kanan şnûrhavorel. Serokwezîrê Ermenistanê piştî civîna li Brükselê daxuyaniyeke da û got. Serokwezîrê Ermenistanê û Serokkomarê Azerbaycanê ji bo destpêkirina amedekariyên hevdîtinên aştiyê fermandane wezîrên derve. Li gor daxuyaniyê Paşinyan û Aliyev li hev kirine ku heta dawiya vê mehê komisyoneke du alî bê avakirin. Di daxuyaniyê de hat gotin ev komisyona wê ji bo xêzkirina sînorê Ermenistan û Azerbaycanê bê avakirin. Yekîtiya Ewropayê ku mazûvaniya civîna serokên Azerbaycan û Ermenistanê kir, diyar kir ku ew hêvî dikin ku civîn ji bo aştiyeke mayîn de bibe gava yekem. It's extremely important. That's why we are engaged. Serokê Konseya Ewropayê Charles Michel ji rojnamevanan re got. Ez di wê baweriyê de me ku me îşev di rêya rast de gaveke girîng avêtiye. Helbet ev nayê wê wateyê ku her tişt çareser bûye. Aliyev û Paşinyan di kanûna 2021 de li Brükselê yekemîn hevdîtina xwe pêkanîn. Di şerê navbera Azerbaycan û Ermenistanê ya li ser herêma Qerebaxê de ku 2020 de pêk hat, bêtirî 6500 kes hatin kuştin.
ده انجام پیمان آگربستی یاکو بنفبانکاریا موسکوی پیکات ازربایجان بشکه گرینگ آخا دبن کنترولا ارمنستان ده لقرباغا چیایی پاش وستاندن. پشتیوه روسیا جی هزین آشتیه لحرمه بجه کر. آلوزیا وی داویه یاد نافبرا ازربایجان و ارمنستانی ده بو یس دما فکارن کو احتمال هاتنا آلیان لسر ماسیا آشتیه کم ببه. بریم به کره باکور دوام بکیم. پشتی 5 سالان کره باکور آماده کارین جرباندنا چکین نوکلیری دیگه ریبرین آمریکای ادعا دکن که حکومت پیونگیانگ و دناوا وی هفته ده جرباندنه که نوکلیری پیج بینه. لگوری نوچه روزنامه دی گاردیان نونری تایبت یه وزارت کاری دروی آمریکای بو سیاست کره باکور سون کیم راگاندیا کو پیونگیانگ دبه 15 نیسان ده 102 امین روزبونا دامزرینری وی ولاتی کیم ایل سونگ ده جرباندنه که یا کپاسیته چکین نوکلیری پیج بینه. کیم گوت ام جکریارین پرووکاتیف ین کمارا دموکراتیک آگلیا کره تکیلداری سالوگرا پیش روشی بفکارن. از نخوازم بیتر سپیکولاسیون بکیم لیدبه که اف جرباندنه که نوکلیری بم. کره باکور جه سال 2006 و 6 جرباندنه نوکلیری پیک آنینه. پشتی جرباندنه داویه سال 2017 لیدری ولاد کیم جونگ اون اف جرباندن پاش وخسته بوم. پشتی وی ساله که 2018 کیم جونگ اون به سروک بریج دولت یکبون آمریکای دونالد ترامپ له لوتکه که جناو برنا نوکلیری پیک آنی. ریو بریا پیونگیانگ جی دسپیکا سالی و لزدای خباتین خوین جرباندنا موشکان. دناوا سیمهین در بازبوی ده ریو بریا کره باکور 11 موشک جرباندن. ببینرین هجا هیوی هیا کو ایدی اف ویروسا کرونا به داوی به داخلیانی که داوی یاری خستنا تندرستی جهانی ده اف یک جی بزلالی هاته گوتن لگوری راپورا ریخستنا تندرستی یا جهانی اف 2 هفته کو لجهانی جمارا پیکتی عمرین جبر ویروسا کرونا کم بویه ددانین پیکتین ویروس جسدی 12 و این مرنین جبر ویروس جسدی 43 کم بونه. لسرانسر جیهانی کمبونا هجمارا پیکتیم ویروسا کرونا دوام دیکه. لگوری دانین ریخستنا تندرستی یا جیهانی اف هفته کل پای هف کمبونا پیکتی عمرنا جبر ویروسی تدیدن. دراپورا هری داوی یاری خستنه یا درباره پندامه کنافبرا 28 آدار و 30 نیسان ده جه دیگره لچارالی جیهانی لگوری هفته عبوری جسدی 16 کمبو. آنگو دناوا وی دمیده تنه 9 میلیون پیکتین ویروسی هاتنه تومار کرن. ده همان هفته ده هجمارا کسین جبر ویروس جیانا خوش دستانه 26,000 و اف جی تی واته جسدی 43 کمبویه. هر چند ریخستن تکس کر کو دوزین ویروسا کرونا لحمی دورین جیهانی کم دبن لی دست نشان کر کو او دانه نباورن جبر کو گلک ولاتان جرباندنین برفره راوستاندیه. جبر ویه که گلک بویرین نهاتنه دیتن هیا. هرچند هرما اوروپای و ترکیه جی دناو ده به هجمارا پیکتیان لجیهانی دریزای کمین دیا. لگوری هفته عبوری جسدی 14 کم بویه. لگوری استاتیستیکن لسر مالپرا رخصتنا تندرستی یا جهانی هفته عبوری لأوروپای 782,000 کس کم بونه به تواهیش مرا کسی نو پیکتی 4,758,000. جمارا دوزین هفتانه یل أوروپای کج کانونا بوری و بریک و پیک زیده بو ادمها چله ده گهج 12 میلیونی به ویرنگی دی صداکت بنی 5 میلیونی. لأوروپای ده 7 روژین داویده هری زیده به میلیونکه و 100,000 نخوشی لألمانیای هاتن تثبیت کرن و پشتیوی به 945,000 فرنسایتی. رخصتنا تندرستی جهانی بانگ لولاتان کر که تدبیر نخواین لدجی ویروسی سست نکن و هشیاری آوه یکی دا که گر شوپاندن و جرباندن راوستن گو هر توین پیش روژه دکارن بلز بلاف ببن. ببینرین هیجم لوردگیجین داویا بلتنا خویا جهانی او دبیجین حتی سبجاره کردن ورین پیشیا و ببینن دنا و خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار.